Sekutawumelula ukubhadala umthelo usebenzisa luhlelo lwahamba mali i-mobile money lokulandzela ukusebenzisana kwenkampani yabomakhalekhukhwini iSwazi MTN kanjalo nenkampani lebutsa umthelo iSwaziland Revenue Authority. Basukumisa lolu hlelo Royal Swazi eZulwini umphathi wenkampani lebutsa umthelo Masilela uthe lolu hlelo lobuchwepheshe lutawusita ekutheni umuntu angasaphathi imali lenengi lengambeka engcupheni yokukhuthuzwa kodwa asale asebenzisa hamba mali i-mobile money. And we believe that the Swazi MTN mobile money mode of payment we are launching here today will go a long way to help us achieve this objective. Masilela uthi umthelo lofaka ekhathi i-value added tax provisional tax sewungobhadala ngahamba mali wacela sive kakhulu abosomabhizinisi labancane ukuthi balusebenzise lolu hlelo bawubhadale umthelo. Umphathi wenkampani yaka-MTN Dlamini uvete ukuthi MTN Swaziland uhamba imbili esifundazweni se-Afrika njengoba ungu-number 1 ngeluhlelo lwahamba mali nokusukumisa tinhlelo noma-ke imisebenti lenjengalena. Isikhathi lesi senjabulo kakhulu kithi thina siba ka-MTN ngoba lo msebenzi esawuqala nga-2011 wewethula luhlelo lwa-mobile money even laseSwatini. Uma siwuqala ngaleso sikhathi kwabukana nje ungathi siyadlala asathi ukuthi sendana kodwa namhla mase sibuka lenombolo letithi over 400,000 webantu seba-registered labangu 300,000 seba-active on a monthly basis basebenzisa le product. Angichazi nje ukuthi mobile money noma-ke ngeSiswati siyibita ngokuthi ngihamba mali. Hamba mali kule region, the Southern African region, Swaziland is number 1 kule product lena. Labanye benibatawa ukuthi South Africa bo Vodacom nabo MTN bezamile kuyilonja the same service, it failed. Kusebenzisa lobuchwepheshe ekubhadaleni umthelo kutawusita ekucuteleni bumcoka bekukhipha umthelo ikakhulu ngoba kutawuhliza netindleko tebuye uhamba ubhadale wona umthelo. Swazi TV ngingiyani Msibi eZulwini.